Molo. Yes, sir. O ntseneletse ka fitness mo kgoshi. Nna ke re go tso go ba fit go ba health. Awa di a fapana dilo tse. Ha wa di fapana ba. O gona ba physically fit mara ho jone di heart problem, di gastrointestinal problem, o tse ka maleng ne di bloating, di gas, di constipation, all of that. Just because physically motho bontshang ka ro strong a gore internally o jwalo. Awa man. Ora re nka no ba hot like a heat o tshela gore ke mess ka magare. Yeah, ka mogare wa ho tsa hlaka is too much. Wa ho tsa that is why ho tsa the football players still on motho no collapse. Collapse again. Because ka mogare go na le situation e long gore ya unhealthy mara physically come on he's fit, he's looking good, all of that mara internally because of the way re jang ka gona dilo tsela di jang ho tsele gore di ma affecta ka mogomo snacks ka mogare. Oh Right. Jalo mara wa bona ba go gym bana di protein shake and stuff dilo tsela a di healthy. No, na ke tsepo the protein shake di healthy. Why? Number one, because are ba le the ingredients tsa tsona. Most of those things ke di hormones, they are the unnatural hormones. Ja go di kgone go nontsha kana mo go batho ba nyakang go nonna ka pele gore ba kgone go gain di muscle. Ke di hormones di lo tsela ka bua. Go kgone gore ka nonna ntle le some form of hormonal issue involved because the hormones ke tsona di producing all of the chemicals ka mara mmele wa gago. So if o nyaka go nona, yes, you will consume those things mara tse bo re auto ba healthy because lo tsela ka tsona a se dilo tsa tlhago. Yeah. You must read the ingredients tsa tsona dilo tsa di protein shake and what not. So bona re na ke eng mo mpotse re na ke eng sa tlhago ka kwa gare ga sona. Nka rata go le bona le tsa jileo. Na re ngwa. Ora re engwe ke taba gore re bale. No, ga go ne motho a balang di ingredients. Batho ba ntshire no nagana gore ge ba re selo se healthy gore a re go jwalo. Ge ba re selo se ntoketse gore a gore go jwalo. Mara ga o thomo bala o nyakishisha gore ga botse na e ke eng, na vitamin E ke eng. Now what is this flavofene go ba niacin? Ke dilo mang tsona tse? TBHQ tsena ke eng? A re tsebe. A re tsebe le rona dirang ka mo mebeleng ya rena ba re no tshepa gore batho ba ba reng dire loketse ba re resha le ge ile gore a go jwalo. So nna ke ithutile go nyakishisha di ingredients. So ge motho a re selo se ntoketse ke re tlishamo a re bona tla re bona a mme ke mo le gore tlo bana ditaba. So ga botse go ba physically fit a gore ka mogare internally you are fit. No, the only thing you go dirang gore be physically and internally fit ke your lifestyle, your fitness, your exercise tšo leng ka ra tsona, but also your eating habits. Bless you. Right, your eating habits. Ora re na le wena so go jalo gape bona nna ke fitinyana wa kisisa bona. I'm a skinny guy, you know. Ora go jalo o phelegile go fita nna ka rone bere ke a tso ja ga botse. In most instances nto e fuela go nto e dirang gore motšhini o bereka ga botse ke dilo tse ke di jang. So o ka no hwetša le wena o phela ka dinama, o phela ka mae, o phela ka maswi dilo tse go ka mae ke a ja ka kubunya gore ga o tetse mae ke exactly all that fat, all that cholesterol ya guy ndela jo di mago e khosa mara khosa mucus na ke bone ka nna ke ja mae e thoma ba le sehuba se thoma ba ona mo mmeleng wa ka. Is it makhura re ya ga di ka mae ka ona goba awana makhura ka mara ga mae ka mga le no ba le khura le nto e choki le khura nto e carry ke le khula ora ga botse ba sa lokela go jiwa goba awa le gala go ne nto e tswang go phofolo e leng gore re sentse be re ja ka tlhago nnete ke le bala rish yeah re je tshitala yeah sentse re no ja merogo re no ita di juice re je di fruits tsa go ba le dipeo kana motho ke herbivore motho ke herbivore mana ke maka nto ya gore go ne selo ke omnivore go gore ngana mogo gore ja nama ba ja le merogo that's why no be di cancer le di high blood le di sugar le di arthritis. That's why, and especially today the phofolo ja ntse go ka ra di je le merogo di phela ka ra warehouse mara sala wa kwa shisa nyama wa a ke tsebo mna ke gale ke tshile di tshisanyama ke ne le more than 5 years and when o tla re hlaisha ka boswe well se are bone gore o jela boswe go ba o jela go tiisha mmele bara ke jela go phela ga botse ka baka la gore mmele wa ka go le ga botse ke tlo phela nako e telle mo ka gona ipsina ka gona go ronta le fast le ka gona go dile le tshintshile go dira ka ba le energy ntse go ba bose ke se o senya ka go be jo bo sheu a botswe mazambane a tswe I know mae a tswe dinama tse di tswe ka moka maswi a go ke di genetically modified mazambane a di pompo tso re na peo ya mazambane ka na ke ke na motlhare tsala motlhare eng
o tswalana tapola le modimo o diretse gore nteo nngwe le nngwe e phelago e dirileng ke ena E be le e dire peu ka mogare ga yona le zambane na senke ke bona peu ya lantshego ba no jwala leno ba no le beya mola la pona la senyega la tswa mohlašano mongwe mo snacks wa go selekiša diterebešidi di Nna dira mara dipeu ka mogare nna re je seatless re go botse o tsebe gore di-seatless tšeo ke tsona di-gmo di-genetically modified Aowa. so a re tlhokomeleng gore re jang so that physically o se ka ba fiti mara go etsa internally Internally. o ba jwa Ke letlhara. go etsa motho a ba le di-heart attack goba di-cholesterol goba malwetsilwetsi a go fapafapana ka baka la dinama le di-starch le metlholo e ka moka go ba botsa gore o ije go kwa yes sir tata o lokile